Javne, a još manje sakralne građevine u Srbiji s kraja 19. i početka 20. veka retko su projektovane ili dekorisane u stilu secesije. Novi stil sa svojim neobičnim svojstvima i manifestacijama nije bio podoban za ozbiljne objekte poput vladinih i državnih zgrada, a ponajmanje za crkve. No, kao i uvek, postoje izuzeci koji potvrđuju pravilo. U septembru 1903. godine u selu nadomak Aleksinca u Gornjem Adrovcu osveštana je mala crkva, danas poznata kao Ruska memorijalna crkva. Pored dekoracije njene fasade i unutrašnjosti, koje imaju obeležja secesije, crkva Svete Trojice zanimljiva je i po priči o svom nastanku, kroz koju prolaze kraljica Natalija, Lav Tolstoj i ruski konjički pukovnik Nikola Nikolajević Rajevski. Zanimljivosti radi, kazivanje spaja činjenice i maštu, stvarnost i legendu, koji se vremenom sjedinjuju, brišući granice između mašte i realnosti. Fasada obložena žutim i crvenim keramičkim pločicama, slikarstvo na fasadi i unutrašnjosti sa floralnim motivima, živim bojama, bogatom ornamentikom i simbolikom, očaravajući su primeri secesije u sakralnoj umetnosti. Može se reći sa pogledom na rusku secesiju. Doduše, pretpostavljam da ovakva izjava može da izazove ozbiljnu ljutnju, jer i dan danas, kao da je sramota reći da neki objekat, ozbiljni objekat, koristi secesiju, pa makar samo u dekoraciji. Ipak, memorijalna crkva u malom selu nadomak Aleksinca na najlepši mogući način spaja tradicionalnu arhitekturu slobodnog grčkog krsta, stamene stubove, kupolu, oltarsku apsidu, zatvorenu pripratu i naos sa slobodom koju donose elementi nove umetnosti s kraja 19. i početka 20. veka. Grofica Marija Rajevska, žena brata pukovnika Rajevskog, 1901. godine poslala je novac i planove za izgradnju i dekoraciju crkve. Znamo da je radove izvodio i nadgledao Josif Kolar iz Niša, ali ne znamo ime ruskog arhitekte koji je projektovao crkvu. Dekoraciju i slikarstvo unutar crkve i na severnom i južnom spoljašnjem zidu po nacrtima ruskog slikara Viktora Mihajlovića Vasnecova izveo je slikar iz Dalmacije D. Obrenović. Pukovnik Nikolaj Nikolajević Rajevski bio je ruski dobrovoljac u Prvom srpsko-turskom ratu i poginuo je u bici kod Gornjeg Adrovca. U Srbiju je prvi put došao 1867. a sledeći put kao borac za oslobođenje južnih srpskih teritorija od Osmanlija. Nažalost, hrabri zanesenjak, koga je kralj Milan imenovao za konjičkog pukovnika, izgubio je život 20. avgusta po starom kalendaru u vrletima jugoistočne Srbije. Svoju zahvalnost za žrtvu jednog Slovena kraljica Natalija je iskazala podizanjem obeležja na mestu pogibije hrabrog vojnika. O tome nam svedoči njeno pismo Savi Grujiću od 21. avgusta 1887. iz Baden-Badena. Gospodine, od sveg srca vam se zahvaljujem što ste tako brzo ispunili moju želju koja se odnosila na mesto ubistva pukovnika Rajevskog. Mislim da bi bilo pravedno obeštetiti već sada seljaka čiji je to teren i na koji on plaća porez, pa vas molim da u tom smislu izdate nalog. U ovom trenutku priče stižemo do mutnih granica između legendi i činjenica, stvarnosti i mašte. Taj magloviti deo priče počinje kazivanjem da je Lav Nikolajević Tolstoj lik pukovnika Rajevskog iskoristio kao inspiraciju za ljubavnika Ane Karenjine, pukovnika Vronskog u ljubavnoj skaski Ana Karenjina.
Ne znamo da li je Rajevski prolazio kroz more ljubavnih nevolja, ali je istina da je kao dobrovoljac stigao u Srbiju kao i Vronski nakon Anine smrti. Ne možemo biti sigurni da je Rajevski bio skica za Vronskog, ali zvuči romantično. Ne možemo biti ni sigurni da su lipe, sveto slovensko drvo, zasađene s jedne i druge strane uz put od kapije do crkve, zaista donesene iz ukrajinskog sela Razumovske sa imanja Rajevskih, opet i to priču, legendu o jedinstvenoj crkvi u selu Gornji Adrovac kod Aleksinca čini pamtljivom, primamljivom i podatnom za pripovedanje.